Reka nongere mbaye kazi bakunzi ba AFM ni kiganiro Man of the Match mutambutswa cyangwa se mugezweho na AFM buri munsi kuva kwa mbere kugera kwa gatanu tuba hari n'amakuru y'imikiragi yatandukanye nge ugusuhuza nitwa Jonathan Hazard. Uno munsi tuzanye ingingo ebyiri kugira ngo tuziganireho ubundi natwe tubareke mukomeze imirimo yanyu mwibereyemo ntago dushaka kubatinza. Ingingo ebyiri turaganira ku mavubi yombi. Amavubi y'abagabo yaraye yitwaye neza mu gihugu cya South Africa aho yakirwaga na Mozambique nayo yashyisemo kwakira muri South Africa nta mufana n'umwe hari banganye igitego kimwe kuri kimwe, ariko turaza kureba uko u Rwanda rwitwaye ndetse n'icyo kapiteni n'umutoza babivugaho. Turaza kuvuga ku mavubi y'abagore nayo arimo aratana mu mitwe n'ikipe y'igihugu y'abarundi bari muri Uganda Ijinja niho bari guteranira. Tugaruke kuri topic yacu ya kabiri. Icyiciro cya kabiri ku munsi w'ejo kiraba kigarutse nibageze mu kintu yo gukuranamo cyangwa se muri kimwe cya kane. Amakipe 8 agiye kwishakamo 4 hazajya mu kimwe cya kabiri, andi yishakemo 2 azazamuka mu cyiciro cya mbere. Izo nizo ngingo ebyiri dufite, izindi na updates. Turaza kugaruka ku mikino ya CAF qualifiers yabaye ndetse turi no ku mugabane w'Uburayi imikino y'ibihugu yakinwaga hirya no hino turaza gucamo turebe uko bimeze. Nitwa Jonathan Hazard nabivuze taje mu kanya byose tubirambura. Bakunzi b'imyidagaduro by'umwihariko bakurikira amakuru ya online, twabazaniye ikinyamakuru gishyashya kibagezaho amakuru y'umwimerere harimo tubagezaho amakuru y'imikino ya buri munsi agezweho yaba muri basketball, volleyball, handball, rugby na football by'umwihariko ndetse n'indi mikino igiye itandukanye ku bufatanye na AFM the destination live. Well, reka tugaruke mu kiganiro cyacu tugiye kwihuta cyane kugira ngo tugire byinshi tuza kuvugaho. Ni ikipe y'igihugu Amavubi mu ijoro ryakeye yatanaga mu mitwe na Mozambique. Ni umukino wabaye ku isaha saa 12 ku isaha y'i Kigali mu Rwanda. Ni umukino wari wahuruje abantu benshi cyane bashaka kureba Amavubi mashya bimeze bitese aritwara gute, cyane ko na Amavubi yaramaze igihe atitwara neza, nyuma baza guhindura umutoza Amashami Vincent avaho hazamo umunya-Espagne Carlos Alosfera. Twari dutegereje kureba se uyu munya-Espagne noneho niki agiye kutwereka gitandukanye n'ibyo twari dusanzwe tubona, cyane ko aya Mavubi abantu benshi ahamagarwa baravuze ati noneho twese twaratunguye tubati si ikipe noneho nshyashya tubonye nyuma y'imyaka hafi 4 tubona ikipe y'igihugu idahinduka. Aho iyi kipe iraza gukora iki? Nyamara uyu munya-Espagne we hari byinshi yatekerezaga kuri aya Mavubi n'imikinire ye ya 3-5-2. Systeme wabonaga ko ari systeme tutamenyereye cyane nubwo twajyaga tuyikina gake, ariko kongera kuyigarura muri iyi mikino abantu benshi bavuga ati ibi bintu amaherezo yabyo araza kuba ayahe. Nguko uko umukino twese twawumvaga twatekerezaga byinshi. Reka twinjire mu mukino noneho turebe uko byagenze. Ni umukino wenda umuntu yahera kuri 11 babanje. Kaduhere ku ikipe yakiriye yitwa Obita Eman yari umuzamu, hakaza Obita kapiteni wabo Boke, hakaza Maxel, hakaza Zainadine, hakaza Leonardo, hakaza Kito, hakaza Kambala, hakaza Katama, hakaza Dominguez, hakaza Latifo ari wadutsinze n'igitego, hakaza n'Obita Witi. Ni bamwe mu babanjemo 11 babanjemo. Hanyuma Muzamu ry'Amavubi harimo Kwizera Olivier, haza mutima defense ni Sarike Salomo afatije na Manditse ndetse na Mutsinzi Ange. Uruhande rumwe rwacagaho Arise Rumugo, rundi ruhande rwo guca Emmanuel Manishimwe, akaza hagati mu kibuga hazaga Jihad Bizimana ndetse na Blaise Nishimwe na Raphael Yorka, kataga Muhadiri ndetse na Kagere Medi. Nabo babanjemo ku ruhande rw'u Rwanda. Umukino uza gutangira ku saa 12
Amavubi n'ubundi asa nkaho atangira yatakwa, abona ko ari kurinda izamu ryabo. Kude chapeau kuri Kwizera Olivier, yakoze save nk'eshatu wabonaga ko zishobora kuba zabyara ibitego ku ruhande rwa Mozambique. U Rwanda rukaba rwatsindwa. Igice cya mbere cyane ari ubusa ku busa. Mu gice cya kabiri u Rwanda rwaje ubona ko noneho rwatinyutse rushaka gukina, hanyuma umuvandimwe Nishimwe Blaise ku munota wa 66 aza gutsinda igitego kuri pass ku mupira Rafael York yarashe nk'utanga uhereza Mbolenga Fitina ruvuye wari umaze gusimbura Alice Rumogo, hanyuma mu defenseri wa Mozambique awugaruza n'umutwe, hanyuma Blaise atekereza rimwe ahita areba ko umuzamu yasohotse nabi, ahita mukabinga igitego cya mbere cy'Amavubi kiba kigiyemo. Mu gihe tugiserebura, mu gihe mu Rwanda bakibwirana tu Rwanda ruratsinze, umwe abishyira kuri statut undi abibwira undi, ahamagara kuri telefone, hacemo umunota umwe gusa uyu muvandimwe dutera igitego. Umwataka Rukanundura urambaye nomero 6, umwe mu bataka rwose beza nabonye baduteye igitego. Uyu muvandimwe Stanley Latifo aza kudutera igitego cyo kwishyura mu munota umwe gusa, hanyuma uko ni nako umukino waje kurangira. Nta byinshi byabayemo usibye nk'umutoza yaje gukora remplacement, izo Alice Rumogo avamo ajyamo Mbolenga Fitina, havamo Kagere Medi na Muhadjira Kizimana, hajyamo Dani, hajyamo Dominique Ndayishimiye Antoine, haza kujyamo na Muhire Kevin, hanyuma aza no kuvanamo Salomon Lisarik, ashyiramo Ruboneka Jean Bosco. Ubona ko agiye muri system ya 4-3-3 nuko byagenze, ndetse na Jabel Manishimwe yaje kujyamo, ubwo asimbura Blaise Nishimwe na batanu baje kuba bajyaho ku ruhande rw'ikipe y'igihugu Amavubi. Ikipe biza kurangira igitego 1-1. Mbere yuko tumva ibyo batoza na kapiteni batangaje, nuko Amavubi ngubu amakuru kugeza kuri ngubu mfite nuko aragaruka i Kigali kuri uyu munsi. Baragaruka ku isaha saa 1 z'ijoro baze i Kigali, hanyuma ku munsi wo ku cyumweru bahite nimugoroba, kuko ku cyumweru bazakora umwitozo wa mu gitondo, bahite bajya aho bita i Dakar bagiye gukina n'ikipe y'igihugu ya Senegal. N'u Rwanda ruzaba rwakiye, ariko kubera ibibuga u Rwanda ruzajya kwakirira muri Senegal, ari naho ruzakinira na Senegal. Ahubwo igisigaye no kwibaza indi mikino u Rwanda ruzakira niba bitararangira, urwo ruzaguma muri Senegal, nacyo nicyo kwibaza. Ariko makuru dufite nuko mu kwezi kwa 9 bizaba byose byatunganye, u Rwanda rushobora kwakirira ikipe y'igihugu ya Benin hano mu Rwanda ku itariki 27 z'ukwezi kwa 9. Reka twumve icyo kapiteni ndetse n'umutoza Alois Carlos Fela batangaza nyuma y'uyu mukino. Turaza twerekeza no muri bashiki babo. Kwanza turashimiye Imana ko tubonye inota rimwe, ariko ko bizi umukino wari ukomeye, gusa it was all about the small details. Kwa kundi kuirara, ariko what I can say, I congratulate my players, my teammates. Ikintu bakoze na akazi gakomeye bakoze kubona inota rimwe. I think we had the game in our hand. That's the thing I can say. I have to be positive. The game was ours. In the last minute, you saw we had many chances. Ariko, nkwa kundi tu oshimino tubonye. Nago twakoresheje chance twabonye, naho bari bananiwe, kabona ko twe dukifite imbaraga kugira ngo byibura akakantu, kandi match ya mbere bikomeye. Nago biba yoroshye. Niyo mpamvu gukinawo kabona inota rimwe ntago ari ibintu byoroshye. Ni bisanzwe twe turakurikiza amabwiriza ya coach, then we can see the way forward in the next game, because after all, only the game decides on the field. Yeah. No, in general, I'm very happy with the commitment of the players. They do what they want, so I cannot complain nothing from them. I'm very happy. Just that we had our situations when the game come to us in 1-0. I have to be a little bit more focused
because we was all the game very concentrated, and after I scored the goal in 2 minutes, one small detail, we lose a goal, and finally we draw. But in general, I just can say good things for my players. No, I want to win always. I'm a winner. I try, but at least it's not bad result. I'm happy. Because we needed to, it's the first game, we are playing away, so also Mozambique, we know the level of Mozambique has a good individual players, especially in front with very good skyful players in 1-against-1, and they are playing at home, so in general we can say that is okay at this point, and let's keep in fighting. We will fight until the end, and as I promised from my first day here, the team will fight, and the team will do 100% what we can. Let's see, now just finish the game. I need to see how we recover, how is tomorrow. Some players asked me for the change during the game because they was with some problems, like York. Also, Olivier in the last training had some problems. So we have to see tomorrow morning with the doctors how is the situation of the team. And then we will see who is ready. But never mind, I trust all the players who are here, so we will be ready to compete and to try our best, sure. Ngayo nguko Kagere bidati wari umukino utoroshye ntago byari byoroshye kuva nota rimwe hanze ntago ari ibintu babyoroshye hanyuma bashiki babo nabo barimo barakina n'ikipe y'igihugu y'Abarundi bashiki babo n'ubundi ikipe ni yayindi nabonye nta cyahindutse 11 n'ubundi babanjemo ku ruhande rw'abagore harimo 11 harimo Itangishaka Claudine umuzamu akaza Nibagwire Sifa Gloria kapiteni akaza Maniraguha Louise akaza Mukantangira Joseline akaza Zayisenga Lydia akaza Imbabazi Immaculée akaza Mukandesenga Nadine akaza Mukeshimana Dorothée akaza Radukunda Calixte Nibagwire Libe ndetse na Imangarye Anne-Marie nibo bari bakina n'ikipe y'igihugu y'Abarundi intamba ku rugamba z'abagore ubwo ni gutegereza Rwanda rwatsinzwe match ya mbere n'Abagande Burundi butsinda match ya mbere rutsinda Djibouti ubwo urumva u Rwanda ramutse rutsinzwe no mukino rwahita rusesererwa official kuko Burundi rwafite 6 twizera ko n'Ubugande bushobora kuza gutsinda Djibouti byinshi bukaba bigize 6 ubwo Rwanda mukino umwe rwa rusigaye nta kirwaye marira rwahita rusesererwa biri official ubwo nukutegereza tukareba ese bizagenda biraza kugenda bite hanyuma katuve ku mavubi twinjire ku ikipe zo mu cyiciro cya kabiri nagiye mbibabwira kenshi ariko ubu noneho igihe kirageze ngo batangire imikino yabo ya kimwe cya kane ni ku munsi w'ejo ku saa 8 ikipe y'Intare zabakiriye Sunrise kuri Stade Kirenga hanyuma Vision yakire Heroes umukino ukomeye cyane hanyuma Intare zakire Nyanza hanyuma Rwamagana yakire Muhanga nuko ku munsi w'ejo bizaba bimeze hanyuma umukino wo kwishiriza ku itariki 8 iki cyiciro cya kabiri kangaruke ku kibazo cy'imisifurire yagiye iranga iki cyiciro cya kabiri ese barabibona gute babivugaho iki babenebyo ubwo ni n'abatoza n'abafana n'abayobozi b'amakipe bagiye batandukanye reka twumve uburyo ikibazo cy'imisifurire mu cyiciro cya kabiri ku munsi w'ejo biteze ko bizagenda turebe nicyo byatanga hanyuma turaza kugaruka tureba noneho ese ikipe ya Vision by'umwihariko AFM twahisemo ko umukino wa Vision na Heroes tuzabakurikirana 5-5 ariko mbere turaza kugaruka twumva noneho icyo umuyobozi wa Vision atangaza kuri match bafite na Heroes. Ikibazo cy'imisifurire cyo kiranakabije cyane ngira ngo nkiyibona uyu musifuzi n'inshuro ngira ngo ya kabiri arimo asifura match gutya agatuma match igenda uko itakagombye mu kibuga none se nimba afashe initiative niyo ngi ku munota wanyu mubonye penalty atanze même si n'umutoza wabo arakubwira ati kocha Paul sana baranakwibye urumva iyo misifura ishobora kuzatugeza kuki ni baranyibye biragiye n'ubundi yicare ejo bazamugura kusifura indi match ariko ntago umupira uri gutera imbere
imisifurire mbona ntabwo irambogamira na rimwe, navuga ko muri rusange imeze neza. Icyo tubasaba kiroroshye, inshingano zabo barazizi kandi bazaba abanyamwuga. Yes, ako nakegeranyo ku kijyanye n'imisifurire cyane cyane twa generalije imisifurire mu cyiciro cya kabiri nicyo abatoza bivugaho. Ofisi mwabyumvishe wo bita mutoza Seninga nawe hari icyo yabigarutseho, umuyobozi wa Vision hari icyo yabigarutseho, abafana hari icyo bagiye babivuga ku kijyanye n'iki kibazo cy'imisifurire. Hanyuma reka twumve umuyobozi wa Vision manager, ni manager wa Vision yitwa Jazili, icyo atangaza kuri match y'ejo n'uburyo babona icyiciro cya kabiri muri rusange. Ngo yari imikino myiza isize n'ikitanga ku bakinnyi, kubera ko nacyo cya mbere ubundi icyiciro cya kabiri cyagombye kuba gifasha. Ikindi cya gatatu ngira ngo ndabivuga kuri cya kabiri kuri ekipe yanjye, tugiye gukina playoff cyangwa tugiye gukina ikindi cyiciro gikurikiyeho, ari nacyo cyiciro gifite akandi kamaro kivuze, kubera ko ntabwo tujya muri deuxième division cyangwa gukina icyiciro cya kabiri kugira ngo turangiza gukina mu matsinda birangire, tuba dukeneye kwigira imbere. So ni ukuvuga ngo rero aya matsinda dusigiye nyine imbaraga no kwiyubaka, byaba ari kuri ekipe, yaba ari no ku batoza no ku bakinnyi muri rusange. So idusigiye nyine imbaraga cyangwa ifite iki dusigiye kugira ngo aba ari n'impamvu ifatika mu rugendo rukurikiyeho. Nicyo nagusubiza. Ngayo nguko harakoze cyane Jazili. Reka ubwo duhite tuva mu cyiciro cya kabiri twikoze gatoya kuri imikino n'ubundi yabaga ya CAF n'ubundi yabaga, turebe uburyo yarangiye, tumenya ese Amavubi azajyana n'iyihe kipe. Reka turebe duhere ku munsi w'ejo muri iyi mikino mu itsinda rya G, kipe ya Tunisia yatsinze Guinea Equatoriale ibitego 4-0, hanyuma Mozambique inganya n'u Rwanda. Hanyuma yes nibyo muri mikino ya CAF. Hanyuma uyu munsi naho bari bukine, nabwo bari bukine muri iri tsinda ni mu itsinda rya kabiri. Togo irakina na Eswatini saa 12, hanyuma Burkina Faso ikine na Cape Verde ku isaha ya saa 3 z'ijoro. Hanyuma mu itsinda H Komori irakina na Lesotho saa 9, hanyuma Ivory Coast ikine na Zambia saa 3 z'ijoro. Nuko bimeze. Hanyuma twirukanke tujye no ku mugabane w'Iburayi. Imikino ya UEFA Nations League yakomezaga. Czech Republic yatsinze Swaziland 2-1, Espagne inganya Portugal 1-1. Ni umukino ni ibitego byatsinzwe na Diego Llorente ku munota Alvaro Morata ku munota 25, kiza kwishyurwa na Ricardo Horta ku munota 82. Ubwo urumva ikipe ya Portugal inganya n'ikipe ya Espagne igitego 1-1. Indi mikino yabaye nuko ikipe ya Israel yanganyije na Iceland 2-2, hanyuma Serbia inganya itsindwa na Norvege igitego 1-0. Slovenia itsindwa na Sweden ibitego 2-0, mu gihe Chypre yatsinzwe na Kosovo 2-0. Northern Ireland itsindwa n'Ubugereki 1-0. Hanyuma Bulgaria inganya na Macedonia 1-1. Georgia inganya na Gibraltar itsindwa na Georgia yatsinze Gibraltar ibitego 4-0, mu gihe Estonia yatsinze San Marino ibitego 2-0. Ngayo nguko uyu munsi naho hateganyijwe imikino itandukanye. Croatia irakina na Austria saa 2:45, Ubufaransa na Denmark saa 2:45, hanyuma Ububiligi n'Ubuholandi saa 2:45. Match ziryoshye no munsi kabisa. France na Denmark ni akamatch ko kureba, Ububiligi na Netherlands ni akamatch ko kureba, Kazakhstan na Azerbaijan birakina nabo saa 10, Belarus na Slovakia saa 2:45, Latvia na Andorra ndetse na Leicester na Macedonia baraba bakina kuri
uyu munsi nuko bimeze nuko byubatse ngira ngo nanabashimire cyane mwe twabanye muri iki kiganiro man of the match cyo kuri uyu munsi cyo kuri uyu wa gatanu tuzasubira ku munsi wo kwa mbere mu kiganiro man of the match ni kuva kwa mbere kujya kwa gatanu nitwa Jonathan Hazard mwese ndabashimiye mugire umugoroba mwiza